Enkuyanja y'abahagizi ba Anna Kansime bayiteranira hacayi cya Bugamba okumukurusyayo bwa nyuma yo kwasabwe bendera ya NRM okujwekera abakazi mu ishengero ahabwa district ya Rwampara. Kansime yabayijira amashemererwa bwa nyuma yo kuraba mu karuraka akabire katanguhi nobwo akaciko k'ebyo bururu karangirire Anna Kansime nk'omusinguzi Uwemore Asimwe owasingire nagira ngo birangirirwe nebosha Mutayi Jackson obira kuriro kuteza karuru omuru Rwampara twamushango muri kiko rwebyo kwerinda omuru Rwampara kandi yahamya kwarangirira amazima. Yesterday mbajangu all registrars Mutayi Jackson babembire baryo mucumi bariko kubehera registrars tino ryo mucumi Rwampara no bahagize munyinemu izabugezaho kubiyabya naye baryo musayide ndijo pereze president Museveni akagera ki akaruru agwe niyanga kubonera na Museveni na nenkoraye ari diso atire baranga awo kutuyaho omwemezi utubire twine kitwe kabecwe na cha NRM nani ngambaka general secretary aha somo Rwampara county yitu Mwami Amos Akatsinga eruguru barangira Julius kandi no mukabacyara barangira honorable Anna Kansime nk'abantu abasingira kabo kandi tunaturuho bashome byarjuro mu kuronda karuru. Omugandi omunyishengero w'Ambarra City North mwese gwa Robert Rukari yatandika kusika abantu becyanga cyo buhereza oburumwe bitara n'ebikondo by'amashanyarazi ashemerwa munonga nyamuhanga naye bari Rukari ubwo muhemetara yawe mukamadasingwa manu ruterengwa ayini kurnes nikigamba bwino tafuna Rukari byana tukora buri mwana narebera kutangara imyaka enga y'amasanya takagare bagatwanga funa ona mazima tumusimuka kakora cy'Rwanda sibito twebasiba wetsa kumatukunda bikira Maria kutere mesara sakumatukunda mpaka nyanja yitikeji ngareta ikurapuramisa kuba mbiko go kureba mubatanga ko tungo machines gukora businesses ko kunyuka micungwa n'abandi bakora popcorns n'abakuteka kiboro bezano Ebizoba ya leta mkondo kandi asingirwa bururu mukama bongere mugisa akibira mukama sechi mutima mukama buntero Tona rebo aiza independent ochimanyangwa ochikonze manyemura abayi omutima gw'abantu ona rebo ntukunda yo hamera rukiri ine chikuremwe ganise bitara nabe leta kandi ni mpamya bija kuba yamba business yanyu ya junction age kandi no mukurakurana so mwanyogu kwenda ngo hatakazaho abashuma abantu abatakwatirine mwirima bwe gwatwisire atwaho no mwirima uhereza twafunaje na Jackson Rukomande kureba Rukara ugati yaraganise kurana kizo muteka kenka independent tuza kongeraho abusagiki agarike independent kandi kuba mboze birugiro mu karuru okunuko yabagarukamo konka harimo ibice bibiremu kandi ba agents banje na coordinators banje baryo no doing information NRM enamatendero bwe kurabamo in case watakwikiza no bururu no handika wa secretariat watango doi then otegereza eba kwihama no nakucwamu ichora kore omuganda mu Kabare habireho kujaguza bwa nyuma yo bire nakorro kutezo bururu okurangira abasingire aja Andro Baryayanga asingira babire bamwesimbireho kandi ababarumwe muhwezo wa RDC wa Wakiso Sheikh Kasim Kamugisha hamwe n'abandi bashatu
ganyo kandi kunagikwasire 2 weeks nagikozesa kurunji nubu akakumi kataragenzireje kandi omubanda barangirirwe harimo Dr. Protazio Begumisa n'omukazi Inedor Gumisereza osingire Catherine Ndamira obira twira ry'omunyishengero kazi wa district ya Kabare we MP wa Kashonji County omu district ya Kiruhura yikirizana n'ebyo birugiro mu karoro ka NRM kandi ogo nagira ngo tarukuzagaruka kwesimba nka independent na ninyenda kutushoboraje ngo tinkwendagaruka kwesimba kandi tinguza futa na petition akaruruka karabamu irregularities ninga ebitaragenzereke tubikunyitagisa kugira ngo niza futabaza kandi tinkwendagaruka nk'independent ahabo kuba nyondo kada we naremu ninjikunda kandi nkunda na principles zayo ebiyabagamba obuyaba nabugabugana abanyamakuru muri Kampala kandi wosingira karora ka Genensio tumuramye yamusima habwo kugira umutima ogwekibina amakuru agasha kwa Wilfred Weza arwaswa na Gideon Senyomo.